Tai au afua, le tai au o maua. Le malei fuanga le lei Samoa si o watunu pele le ne ia so fau. Fau popo le ali i mo tātou. Ia vi ia le ali. Wala fai mai whangunga le lei o le ne iaso. Le aso lua spun ma le tase o i ulai lua afe lua ono. Whaafe lua i atu i nganga wha alo i sunga i au auna titofia le atua i so se whatatapuai. Sfo ila fionga i a pātele. Le ena. Le fionga i le ti a kono, ia whaleata whata, ma le whalitua ia fuatino, ai mese o nei ta mama tina mātua tupu mai o le ekalesia katoliko le pālisi senga se o lava i nai whanau mālo le soifua manuia, whawheloa i fo i pasta whaatili matulino si a moa ma le whalitua mai i Genbera, ia mes fo i le saufa inga nai ta mama tina mālo lo manu mālo, ia fa malo lava le soifua manuia i le ala fa i mai fo i nei tai au fo fa ngunga le lei mai le ali le Reverend Tavita Roma ma le falitua i a tailua pe fo i Reverend Sava i loto ma le falitua i a Perise Reverend Muli anga telesoti ma le falitua e tina malo lo man malo i a Pevita o tua longo tai au muli pola ia meise o tau umalava wale maua fo i tau suafa le nei tai au le nganga whaaloalo i whaafeiloa i le maleifua mai. Mga lore so i fua manuia maa loa fo i le folawi langi maa. Pa i o ainga matama o tama ma ainga leu so ngā pule matumua i tu au maa la tau a inga le tai ma le wa au fonuti. Sua ma le vai whanua fofo ma ai tu langi sa o le masale au mua ma le launiu na saelua. Le awhiwhio whaatu i to fale ula la au namtasi ma upu i ati o le motsa. Talo fa lava. Whawheloa i le anganga whaaloalo i le maleifua mai o le ao mamalo sa tātou malo i le nei tai au fau. I la nā fionga le tui a ana tui male ali whano vale toa so alau vi le lua malo masiofo. Me se le fionga le tai sili le Grand Chief o Papua New Guinea. Sunga le apostolo le fo mai o le tūla fono, fo mai o le polkiki, fo mai o le tamau a inga. Tai o le vaenga whai e pui a ia taua tangata Samoa. Lau susunga tui la epa a welua whati alofa lupe soli ai lolo fia ngadu male mana na ioti ai ono. Dr. Sailele maliele nga oi male whalitua ia Chilen. Maa lori soifua manuia Chile. Le professor le tō whamanino ai o le fōmai o le tamau a inga. Fionga le komiti tū mau le kālesia metotisi whaila unga wha maoni o le tala le lei. Whaia o ngā sinia o le Universite, Professor Dr. Afualo Nuangalau, wha amoe tau loa manu Wood Salele tui tolovaa, ma le whalitua ia Rosemary. Wha salauta o le ainga sātun mafono, ma le maleifua mai le nei tai au fau, la ua fionga ili sao, leo tasua tele, fionga fo ia fui maono manu seni tu fele, ma le whalitua ia sua Vivian Bethlehem tu fele. Wha maa lore so i fua manuia i la ua fionga le superhero nei po kalame, fionga le ali fai pule le ala le pule fe pule ai matafeo tupu ola tu au pepe le ala manua le ala au loto rimoni ayafi ma le fale tua ia Sharon. Good morning Sharon. Bisfo ile fionga ile fai pule tai fono o le komiti o le vaenga fa au fai e pui ia taua tangata fionga va elua centenary timani sa mau ma le fale tua ma lore so ifua manuia le nei tai au fau fa tai tele le anga le lei aftai le alofa. Professor le soifua malolo ina Dr. Leusa tole afua tupa isa mau take na seri manfaltua fa malo lava le tautu atu no. Ya almali fua mai o nei a fionga ia lilo fotu wa manu ma le faletua ia Baby Fretten ma le nofo alo mai Hawaii. Good morning baby. Le susunga ia Felice fiu se nio tautolo ma le faletua ia Maria ma le nofo alo mai Sini Australia. Mis foi le unga whaapae nei po kalame le talenga i a tio inu ese Paula Pant ma futa mai kalai estate. Good morning. Sunga i atu pai o le vaililingi mau moa na anu ma le whaletua i a Marina ma lore soifua manui atu pai. Ia sei. Whamanuia le atua ne iaso whamanuia fo i le atua le pisinisi. Ale maleifua mai o naita mamati na matua le nei tai au fou. Tui la epa fai ai ma le whaletua i a maunga mu, mau ki ngoa le ka nguru ko rua lea. Se umanu matamua whaali ama le tausi i ai a sinta good morning, ma lo le usfono. Te oele. Tausi a Jacinta, ma lo lava.
Alofi pole patu uma Vienna. Leva langa. Ta pena Vienna ya wafo ia le misad tayao hasta itasi ma lor soifua manuia le ne yaso. Na nai faumuina o le ana tupfia. Good morning mo nanu. Le sina le avai Rosalia mu popo mila e mafuta mai I Aukilani New Zealand ma lor soifua maua. Se umalo fereti funga mafuta mai Alaska. Good morning. Julia Molia, Miss Foi Maria Edmund Williams Agiao, mafuta mai larko alua lea mai oi. Kuingselani, sinalei Burton, good morning. Ngafopula sa alua tele moas malitau si ia Susana. Masoe loloane misa maoli, manuia lava ngaluengo neita ao masoe. Manusina Setefano tole afoa, mamatai atiosa fa atonu ni umata ma lor soifua maua. Laufili Arona faingafa malifaletua, good morning. So alima leifi pope tuala tamalelangi pupu ifatu elia tau ili ma Filipina teo sa anele tunai teo malo laval soifua manuia ya te oltama fa muinale alali auwa amalita lua timu auwa atito malo soifua manuia mese nai matua ya tapua ile fau ma pepa good morning Tamama tua ya su apentito e mafuta mai Aukilani New Zealand fale tangoa ai Farani Swan ma feo taito Sione Haitang Stevie Upati good morning Stevie Robert Peterson Miss Foile uso ya Breza Silangi Ayeng mafuta mai Melepone ma lord soifua manuia alo fatu uso Selina aling na hiyo Lucy Pautalo se walunga mamaliu mai afa Malau Brown Miss Lesunga ya taula papa amata fai a Vito Yosefo Masusana good morning Piwiva ma lord soifua manuia. Una savaina lepa kei Charleston kuka kale lopo koe fo Melbourne le sui lea. Mika monipona Filomena ma lord soifua maua. Nganga eolo toni taleni malefaletua mafuta mai Western Australia. Le susunga ya tau malai malefaletua ya papa sama ma lord soifua manuia. Ma lo fo ingalua le po na po papa. Vui va welese mavai ya uma good morning. Malanga mali I aunga whaapae malifalitua ia Jacinta le taita ifono le maftanga malo si HRBP supporters I Melbourne. Ia mes fo ile pa ia mawarungo tau maftanga inai tupu mai e wha malo le lango malo si tato HRBP malo fo in ngā lue. Nganu male mana tau whaiula me kingi mes fo I mulpola la whaele tau sili seng yang. Ia o kau se vaenga la isia. Ia malo e mafuka o mai singi. Ia e manuia lava tonga nuenga leita e ao. Mes fo ila fionga ia amitua na isimati male se uo ia tau tua soi a kenese. Ia manuia lava whaivole neita e ao. Mato e kalesia ya uli kari uli. Malo lava le onsai. Liu ngatali tau whali tau langi Robert Stewart tole a forma Elisabeta. Sfo iono fia na uma mana ia male fionga ia sula daisi male no fua alo good morning. Malo soifua maua. Ia wakafia wakuwa koe fia. Koe kasi alva yaso ia. Tato toi maafuta loa. Tau manu pepe sopo ta fia mali I tonga tuki male faletua ia peka paka tonga tuki ma lo soifua manuia le neitai au fau. Whawheloa I foi ia le musu tau wa le toa. Ia masiona faletua ia vai mafuta mai satitoa ia le ipata. Ia mes foi se o toa ngane ia tau wa tangaloa. No foa tolu a vii masiona faletua ia kolkita. Mafuta mai fale a puna. Ia mesele fionga ia mana masiona ali ia mai mata Mikaele Hunt, ia malino foalo, ia malo uso, alo la fo il onsai, ia manuia fo in yaso mafuta mai fale apuna. E whawhelo ai fo I le nganga whaaloalo, mo I lato umalava o e o mafuta mai lungo tato upenga ta whailangi I lungo le YouTube, mal tato Facebook. Alo so I fo manuia le nei tai au fo, ia al whawhelo ai whaaloalo I le fionga I le sao, ia sa mau le atinga ngai ono sori tamali I timani sa mau mai pest. Ia me sesione falitua au lei male ami o lei male anga lei. Ia mana ia male ai ngali. Ia wha manuia te lele atua nei tai au lau fionga sa o sa mau. Manuia fo I le atua le pisinisi. Le vi inga leo le atua tātou te whelasipi wha atasi ai le nei tai au fau.
Tātou whaane e le atua, o no nei aso mātango fie, whaopopo le tau soifua, maso mātou wola. Lua minute, ua te ai nei le tūlai malu I Samoa nei. Le vi ingo le atua sa tāpena ina le Ekalesia Katoliko mai le palisi siusenga, pe yo na o tau sila mamai mua mai ai. Ia e momoli atua I fo I malo faanga I le nei tūlao le tai au, le sisunga I le tai pese, ia fionga ia maiava, ia o maiava, ia o tai pese le a le palisi le siusenga. Ia a olo I intia I le taimi le nei. Ia ona o tonga fitinga o lona ala fau. Pe ia o afo o loa stoi ina. Ia pe wa ia se mai watupo mai ai lona ala fau. Lana
e wa ia nei o ia intia o pe ia o le aso sefulu ono na malanga ai ia sunga tai pese le fionga ia mai ava ia whamani atu le atua mai ava ia le anga le o le atua i whianga iai fo i matonga fitinga ia wafo ia mawhatianga o le tino lo whianga iai ia wa misi atu fo i oi le asalen te anei i lau alala mai fo i oi le tuo le au whai pese ia mes fo i la tau wala whai mai nei tai au fo i whaanoa noanga ia ono le whainga malanga le maliu male oti po le wala au pa ia fo ia le atua wa whia aina i o tau ainga nisi o tau ainga ia tau ia na ia anga le leile atua wha mawhana ina o tau fina ngalo wha vau vau ia ono o le tau ese ai o e pele mama mae ia i se taimi e tātou te toi wheiloa ia i le malo e wha vau pe a whai e tusa ma le fina ngalo le atua Boli atu fo ia lo faanga le nei tai au i le tau mia i le fala efu ma le a pulpulsia o tō whanga o nisi o le mamalo le atu nuu i te tonu o maota malawa me se fo i te tonu o so se maota ngase o lo tausia i le tele o le soifua ngase o nai tamati na o so tua ngane me se lava i nai whanau pele talo sia ia i le alofa fai vavenga o le atua e tali manao le atua tali tatalo o le atua o whaamalolonga na ona whetalai lava o na iai lea o lana whaamalolonga. Pe a whai e o ngatasi o tau finangalo, ma le finangalo le atua aua le fiu o fie tatalo i le atua ma le whaatau anau le atua lava ia na te tali so se mana onga tātou uma whaamani atu le atua ia te o tau Bea foi tonga fiti ngā li matama i tau si soifua o ala o whaamanianga le atua ia te o tau malana whaamalolonga. A vea musika o ne ia la ata o se whaafia loto a ve ese ai nisi ti ngā mamawhatia ngole tino o lo o tau whianga iai pēa. La tau uma foi o lo o maua i le ngase o le loto ele lea ma le loto palapala ma le loto ti ngā i le tele o asa ma le tele o taimi. Ia tau ia ina ia musu ina ile mana o le anga le lei o le atua. Ave ese na ave ngā mamafa tau te whio ai ma o tau o le tuspa.